spesial kang Okang Permak Lepis teh cucu dia berregol sadayana kru sadayana fans SFTV say coba digoyang dangdut SFTV aha Sarjana Soli Cisarua lengi rasakan nyeri ku anggur hidup saliwan pohon karena ku jiwa ku anggur hidup apa dan Nabil Kade Manet oke Abah Salam Sutisna Bapak Wahab oke Kang Permak Lepis Sudah Manso tolak ose sadayana agang-agang SFTV teh cucu bawakan rekor lagi rasakan